Birinci zakaz düştü Құдай берсе бустер менен. Жакшы коэффициент менен түштү го. Убакытты көрүп атасыздар. Saat 1'den 8 öttü. 16 aprel. Assalamu alaikum. Haydi жигер. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Тугандар амансыздарбы? Бүгүн воскресенье. Адам балдар жазышып аткан кет 5-4 суббота күндөрү иш жакшы болот да. Воскресенье күндө бир көрсөтчү деп. Воскресенье күнү иш кандай болот? Сиздер менен чогуу көрөлү. Пробка жок. 2 балл экен пробка. Бүгүн пробка аз болот Кудай берсе. Saat 1 oldu. 10 saat işteyim, 12 saat işteyim, 13 saat işteyim. Kettik ana biz beni çoğunuzlar. Nereden bunda muska okuyup koyuna. Muskalar jağı otağı. Bugün Kutay berse ciddi muskalar tağıp koydum. Nereden demen okuyup koyla. Benim bala boydum kalbim gelir. Balalık göz aldığımın gelesteler. Mariste cırdım buzu var. Benim bala boydum kalbim gelir. Balalığım kanat bayla bay uçup gitti. Balalığım baldan şirin ay kaytalan kız. Hoş benim bala boydum kalbim gelir. Balalık göz aldığımın gelesteler. Mariste cadım buzbay. Ha benim bala boydum. Ha benim bala boydum kalbim gelir. Ne está? Пожалуйста. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Birinci zakaz таштадык. Жакшы коэффициентмен бериле 21 минут почти. 633 кө. Кийинки заказды алып койдук. 2 минут дейт. Кеттик. Uber'дин заказын алдык. Uber'дин 1.50 менен коэффициент жакшы жанатат го. Чөтө бүгүн. Кеттик анда экинчи заказга. Асачык бой. Здравствуйте. Соколиная гора, да? Шуулдаган бойдан экинчи заказды алып келдим. 14 минутта Uber'дин заказы да арзан да 321ге. 1.5 коэффициент менен бердилер да. Плюс 10 болуп калды. Рейтинг түшүп кетти. Терек бирөө басып койгон окшойт. 4.98 беле 5 түшүп кетти го. Эконом менен детский жанык. Эконом детский жанык. Кайсы берим берсе уруп кете беребиз. Арнаймын сага ырымды лейлим, айтайын болгон сырымды лейле. Арналган алтын белегим ушул, ардактап туткун мунумду лейле. Жодурабан чага дала лейле, жүрөгүм дезип караба лейле. Жүзүмдөй болуп мөлтүрөп бышкан, жүзүңдөн жаным садага лейлой.
Алчыбыктайды буралган лейли, тараз бир боюң кыналган лейле. Теңдеши жолга сулууга сендей, тең кылабың о бужалган лейле. Кашкая тартып күлөсүң лейле, канжарсыз толтом тилесиң лейле. Кайгыңды тартып камоодо жүрөм, мунумду качан билесиң лейло. Того чыгалык лейлиң, улардын үнүн угалык лейле. Уларча сайрайт чын ашык деген, ошону дана туялык лейле. Акшайы жебек жолукчан лейле, алмалуу бактан жолуксак лейле. Удобно здесь? Пожалуйста. Спасибо большое. Всего доброго. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Кийинки заказды алып келдим туугандар. 42 минутта дейт. 1.20 коэффициент менен берди эле 908 рубльга. Жаман эмес, домой менен келдим. Домойду Шеремет жака коюп койгом. Проверка личность сурап калыптыр. Домойду ар жерге коюп көрдүм. Өткөндө немеге койгомун? Утууга, бир жума мурун. Кече Шереметке койдум. Үйгө кетип атканда мен домой баспайм да, көбүнчө пажаламасам. Үй жака жакыныраак заказ алып кетиш керек да. Домойду бассаң экинчи адрес көрүнбөйт, каяка бергенин билбейсиң. Домойду бассаң, няка бассаң, кайра аркага өтүп салат. Ошо домойду өзгөртөйүн деп, бар жака өзгөртөдүм. Кандай болот экен деп. Лично сетейин, анан заказ алабыз. Митиноға келіп қалдық. Митино. 12 минутта 45 секунд. 296. Айнекті ашып қойды звугі бош үшін. Даже чайлы. Жүрек сығылып кетті. Шындай жүрек сығылып кетті. Түміс тұташы. Ошоға қылауыз. Жеңілдетеміз. Бұны қайра салып қоямыз. Тренировка қойылды. Шындай, жүрек сығылбай. Сон жүретті. Фото сывай дедім ғой. Экономды өшіріп қойдың да, заказ жоқ қой. Қайра эконом жандырып қойыз өм. Коэффициент бар ғой, коэффициент? Пожалуйста, сюда право. Келгеннен кейін перевод қылам дейді бұл дағы. Сәл ертерек айтса от да. Күтіп тұрдым мұны. 51 минутта 1002 рубль. Бұл не доехали дейді ғой, көй есептеп қой бұл. Нормально. ВДНХ жаққа келіп қалдық, ВДНХ. Қанша іштедік? 2600, 6 заказ. 6 заказ 2600. Бензин красный. Красный дейін да, сарысы күйіп қалды. Енді заправка қылайлы. Заправка қылып, анан қайда іштейбіз. Saat 4'ten 40 üretti. Gittik anda dальше işte öyle. Kara gözlerim katasız diyen ok belim muminti boldum ay carada.
Jaradar mumiyay darın çok bile darın çok bile. Tak, Kolonka 3 eken. Kolonka 3. 95'ten 30 litr. Skit kolatkin da. 1600'lü bassam 1476. Жақсы ғой. Көрініп отыр. Тіленді. Құйлы отады. Заправканы қылып алайлы. Анан туғандар, таксопарк бойынша жақсы таксопарк іздесеңер дайым айтам ғой. K08 таксопарк. Парктың комиссиясы 2%. Моментальный вывод. Қалған уақытта емдексін өзінен да шешіп аласыздар. Көчөлүс бесплатный таксопаркта іштегендерге. Анан кейін егер машинаңыздар болып лицензия ала албай жатқан болсаңыздар, лицензия чарып берет машинаға. Ошол? 117 километр 2 saat 20 minut booster менен дейт го. Yo-moyo. Не кылабыз? Кеттик, а? Кеттик. Bulutlar arasından seni izleymin. Buyruksuz baktın kenin ben bilbepnin. Geçikim bu suyumu eşeğin albay. Mahabat gölünü men çöküp geldim. Mahabat gölünü men çöküp geldim. Boğup dursa dağı bulup seni izleymin ay yıldarı. Taktırdın tamaşası arsız tura tavayga жазып koygun baktın mına. Egorovski'ye gelip kaldım tuğanlar. Egorovski ola. 2 saat 20 minuta. Booster menen 4192. 2 saat 20 minuta. Заказ по пути домой дейт. Хорошо. Saat туғандар 7-ден 43 өтті. Құдайдың бұйрығы менен ровно келіп оз ашқанчы. 43 болды, бүгін 43-те беле. Оз ашабыз сіздер менен чоғы. Құдай берсе. Анан пайжалан басып кейін кетебиз. Камераны алып қойын. Көрінеу екен, а? Оның, бисмиллахиррахманиррахим. Алла тағалам өзіңе чындап ішенің, өзіңе таяндым. Өзің берген ырысымен оз ачыдамын. Баштан аяқ кетірген қата күндеріміз өзің кешіре көр, Аллахым. Қармаған оразын өзің қала көр, Аллахым. Аллахым, үй албай жүргендерге үй бере көр, Аллахым. Машина алам дегендерге машина бере көр, Аллахым. Баласыздарға бала бере көр, Аллахым. Бардық ұшы мигрант болып жүрген мекендештердің, туғандарын мекенге қайтып, Аллахым, жерге, динге қызмет қалған өзің нәсіп қылар, Аллахым. Қармаған оразын өзің қала көр, Аллахым. Білбей саған күндер өз бұл сөзінен кешіре көр. Аллаху акбар. Жақсы қорма алып аламын екен. Постоянно с собой жүреді да. Суым бар ле. Суының дамы өте білінеді, ошындай да. Суының дамы башқаша болады ғой. Су ішкендей боласың. Бургер Кинг бар екен мына жерде. Bir нәрсе жауалайын, дамой пайжаламасаңыз. Дамой емес пайжаламасаңыз. Saat 7'den 45 ötüp kaldı onlar. KFC'nin canı ot seyrek mına жерде. Қарағаш KFC'nin canı ot atı. Заказ бере екен әме. Уже суық болып қалып тұр. Ешке түшсем суық қой, ішіп кеттім ғой. Пайжаланбасайлы әме.
Пажаламды басабыз. Пажалам 2 жол басса болот экен. Бул жерденчи. Коэффициент нормально жанытат го. Красногорский. Красногорский жака коюп коюнчу. Каягына берсе дагы. 2 saat 58 минутта дейт. Чоң айландырат экен го бул. 2 saat 42 минут дейт. 185 километр. Красногорскийге чейин. Коэффициент жанып атат. Коэффициент менен берип калса жакшы, бир 3000ге кетип калсам Москвагачы. Бул жактан Москвага пробка да. Жана мен келип атсам, айыл менен келдими? Ойлодум да бир 100-120 кылып катып айдап келем го деп. Только 50-60-70. Только айыл аралап келдим. Москвага кетип аткандар под Москвадан. Пробка. Сакен кетип атышат. Бир жака пустой экен. Эми бүгүн воскресенье күн болуп калар, эми заказ алып каларбыз. Азыр индраверди жандырам. Алхамдулилла. Индравер жандырайм, кайсы биринен берсе алып кетебиз. 3000ге берсе сонун болот. Пустой кетпесем болду деп отурсам, туугандарымдан карагачы. Апата картай дейт. Эй, сүйүнөм го. Жаныңдан эй. Жуковскийге 1 saat 46 минут экен. Нормально. Азыр Яндекстен карадым. 2450 ошондой көрсөттү. Маскелен чыксынан көрөбүз, кудай берсе. 1 saat 46 минута дедим го. Жакшы. Жуковскийден дагы Пажалам менен жок, Домойду басырым, Домой немеде го, Шереметте. Жуковскийден Домой басып кетебиз. Иш өтө сонун болду. Мынага чыгып калган болсо, кудай берсе. Общий канча иштедим? Общий 5700 иштедим, 7 заказ менен. А бул баланс 6644 дейт. 5700 болсо, азыр 2400ге барсам, жок дегенде 1800 алса керек. Жанадан канча неме алды көрсөтөйүн, а? Комиссия алды. 4192ден 1037 сом комиссия алыптыр. Мага калганы 3154. Тариф детский деп турат. Ушундай келдим. Ох, чыктан анда. Таштайын эми клиентте. Арзуңа сизбең арнайын, караңызаңыз болсо дайын, агатая сизди танканым, жаркыраган аткан таңдайым, жанындагы жүрөк ардайым, жашыңыза өйдө болсо дайын, жаштыгыма сизге Жуковскийге санаман келип алдым, туугандар, кудай буйруса. Канчада келдим? 1 saat 40 минутада келдим. 2970 рубль карта менен. 2400 бир нерсе дедим эле. Азыр мына жерге коюп коем, канча болгончу. Өзүм Яндекстен көрдүм. 2400 бир нерсе деп көрсөткөн да. Скриншот кылып койдум, азыр коюп коем мына жерге. 2970. Тосонун келдим. Ekonomi genç olup. Комфорт кен да. Элестеткиле. Эконом жана неме кылдым эле да. Тарифке кирсем комфорт жанып калыптыр да. Солярис каяктагы комфорт. Анан кийин комфорт неменен эмне кетет деп жандырып койдум эле да. Көрсө комфорт экен да туугандарына. 1,8 kilometre 5 minut. 2970'ge. Komfort. Deyip. 16% alıptır. 3% park. Pajalan bassam cana 9%'ini alıp alıptır.
2970'ten 590 рубль алды. Ошондо мага 1000 жок 2400 калды почти. Өтө сонун. Мен болуп кеттиме? Общая сумма 8143 дейт. Баланс 9000 дейт го. Оң болуп кетти го. Баланс көбөйүп кетти го. Не кылабыз? Жуковскиден домой басабыз, домойдун бирөө калыптыр. 1 саат 15 мүнөт дейт. Жигер берип таштаган коэффициент жанып атат. Ушу коэффициентте мен бир долгий поездка алсам вообще болуп кетем, бирокчу. Саат 10 болду. Кудай буйрса 12ге чейин иштеген аракет кылышым керек, 12ге чейин иштей берейин. Эртең бир досум каерге деди, Иваново деди окшойт. Москвадан досум почти 400 км чыгат экен. Барып машина алып келеличи дейт. Хорошо. Не машина? Матис. Болду дедим. Ошого бүгүн эртең мен чыгып кетиш керек саат 8-терде. Коэффициент жанып атат, туугандарымдан карагылачы кайнап атат. Мындай. Ишке желание яман 1000 болуп атат. На Шереметова. Домой немнере коюп койгом. Лобняга. Так, тариф эконом дейтики. 71 километр дейт. Жетки чекти 25 минутта. Яндекс не болуп калган, Красногорскийге барат экен эле да, бирок нормальный заказ эми клиентке жетки чекти узакты. Тырышып отуруп, Жуковскиден заказ алып келдим го центрге. Бербейт заказды. Домой мененчи. Жарым сааттай отуруп койдум окшойт. Анан зеригип кой деп. Пажаланбастын. Пажалан басышым менен берди го. 41 минутага 1330. Жакшы келдим. Домойдо и пажаламды өчүрөбүз дагы линия коюп коебуз. Чо там жигер, канча иштеп коебуз? 9086 рубль иштеп коебуз. 9 заказ менен нагызды алып келдим. Долгая поездка дейт го. 129 менен нормально Красногорскийге. Нормально, жигер, нормально. Красногорскийге да келип калдык, кудай берсе. 33 минута дейт. 33 минута. Оплата картой 886 рубль. Почти 24 сом минус 900 рубль. Не деп койдум. Обычно линиядан чыгып койчу элем да. Линиядан чыгамды унутуп калыптым. 4 километрден заказ бергенди карагыла. Активность түшпөсүн деп эле жок алып койдум. Настроениянан чүрүп мына 8ге түшүп калыптыр. Жа комфорт плюска деген неме алып коюптур. Көрүнбөйт. Эле жок, бара береличи. Так, заработок. Кечеги мына уже 0ге түшүп калды, саат 12 болуптур. 9748 иштеппиз. Секин тая берсек деле болуп атат. Болуп калды. На заказ таштайын. Бүгүн пажаланбаса гана. 4,5 километрден 10 минутада келдим клиенткечи. Келип минус 16 менен айтмен алып койдум. Мунун барган жерин карасаңар. Мына жерде мынерге вообще без коэффициент жерге экен да. 10 минутада келсем ого 11 минутада таштайт экен. Азыр жалпты жазып коебуз, анан активность кайтарабыз, активность 38ге түшүп калды. Үйгө пажалан баса берейин, саат 12:30 болду. Үйгө пажалан басып секин бир заказ алып кетип калайлы. Активности уже у вас дейт. Кайтарды го. Көрдүң жигер? 54. Активность алып алдым. Үйгө келдим туугандар. Тек Красногорскийден пажаланбастан 5 мүнөт турдум, заказ бербеди. Анан үйгө жарым саат келе бердим. Саат 1ден 6 мүнөт өттү, кудай берсе. Ушу менен иш бүттү. Бүгүн канча пара бек жүрүпмүн, а?
Так, жакындатайын. Машина жүрүп турганына 11 саат 15 минута. 415 километр жүрүп коюпмун. Бүгүнкү заработок ошондо 9748. Воскресенье күн. Уже понедельникке жана минус 16 мен эме болгом да. Оны кайтарып алдым кайра. Ошол туугандар, ушу менен Кудай буйрса бүгүнкү иш бүттү. Воскресенье күнү 9700 иштедик. Почти 10.000 эме. Ошол үйгө кирип видеону монтаждап болду жаап уктайлы. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун туугандар. Видео жаккан болсо лайктан басып, каналга каттала элек болсоңуздар каналга катталып колдоо беретин да. Колдоп коюңуздар туугандар. Кийинки видеолордон жолукканча аман болуңуздар.